ole Paul kut thlani som pasari ni lai ni ani a khovel thu thar langsar kan ngai thlale dona kan hriat angin Iran chuan thu mai tok dalo che ta hun ta ti ni om takin US le Israel ten apoi an khoi tam zo zai ta nia a hriat nuwa Israel mun ma le US base Irbil bula Iraka Irbil bula bom voili akap lu thor maya Islamic Jihad muna bei boka khovel ti atling ngala indona lian zok chuak mai turten mitam takinan puang man hialani kha ani reng la taka Middle East a buaina bul chu Iran versus US Israel ani Iran hi direct takin Israel le US laka an chekhat viau ni in alanga chu aya chuana proxy militia silai keng Paul silai keng helpol a thui hruai te hian che chuak thin chuti lai chuan US ro puina em han soila superpower ani na chan pakhat chu military capabilities turu lutuka nei hi nia sipai chakna turu tak ban sei taka nei hi ni khovel mun tam taka military base US hianan bun thlua maya khochak palian China epturin South Korea Japan Indian Ocean wama te Russia nei German Ramstein base te Middle East te soisena ni lo khovel dap chuakin army base air force base naval base an hung thlua maya hengan base a hian ral thuam hlo om tak takan chopa fighter aircraft squadron engemaw zatan da ngal zela tuipuya football field pani ISA le lian indolong indo thlona trum le thlo chua theina ni ngal turu lutuk te chu an du na hmuna an son kwal renga henga indolong lian pakhat ringot te po hi sarkar te naw deutan ngam lo tur te an ni chutiang chuan Middle East a po hian base tam takan naya Kuwait Bahrain Syria Iraq te Saudi a ringot po base army base som velan nei hial kan soitum tak chu heng an hun ma te hi Iran thlop hel te hian an bei fowa drone mangin an kap fo mai Iran hian direct takin chet lalo ma se sum le ral thuam manga alo pui thin te hian Iraq US base Syria US le tangrual mun Kuwait base te chu kumin chung hian drone mangin an bei na sa to hle Israel le Hamas buai nu hian chu bei na chu apung chawa hemi ani awang hian US chuan Middle East a amun ma athuam chaksawa sipaya tirbela ral thuam tha F-35 thlona le F-15 te po a chhop bela indolong lian ron tol nai tir bokani Iran hian Israel le US kut hi atuar na sa tam tok ta ni ina in soya video hnung lama kan soi to ang khan tun naya Syria Iran IRGC commander chu Israel indo thlona be na awangin alo thi to a Iran a bomvoi ni apua ka mi za pathum thina te chu Israel le US thil tia an ngai mia mai thungrul na tur phubalak na tur in khol khom to lutuk chuan Iraq a US base Irbil bul infrastructure kap ta thor mai ni in an soi Israel mun ma an bei thu Iran chuan an ron puang zui zata Israel hian engtin nge a chan le don la puang lo ma se Israel hi an chet le nge rin ani he thil thenga hian thil theng thar om zela Iran laka Pakistan na thin rim hei hi na kina kan puan chun zomang tuna chuan Israel indo kai noya khovel mi pui thil chik mi le indo na mual chau thlir lo a chevel borok om dan lo mit mai reng tu te ngai ven thil thenga oma chu US rorel khol ten indo na Israel indo na kalmek laya malak na an kalpui hi nia hei hi kan puang lokang indo na ngor pia lama a chevel thil le chumi ina indo na ngong anei theidan hi ngai ven lo thei lovani Senate chuan Bernie Sanders Israel ta na tran puina pek chu human rights record a condition siam atum na chu anol saka US Senate chuan thole ni khan resolution pakhata nola he resolution hi Gaza a Hamas laka sipai be pui an thlak na
Israel in human rights bo chiat na anayem ti enfia na tur ni in nisom thum chunga report siam tura rot na ani vote thlak hi progressive senator Bernie Sanders anor lui wanga ni pakhata chu report chuan Israel hne na tranpui na pek anghong theidon ani US tranpui na hi mi hring pui na le chu tiang lam le kan du dan anga man ani theinan kan enfia anga yani ti in Sanders chuan vote thlak ma a thu a soina resolution thlop turin ngen na asiam pa in a soi chuak White House chuan he resolution hi ado dal thu a soi to a hei hian Israel hne na ven him na lama tran puina pek chung changa condition siam theina tur kong ani Foreign Relations Committee Chairman Democratic Senator Ben Cardin chuan he dan hi da bo turin ma kan la hei hi counterproductive ani thu le buai na zau zel tur ven na tura US malak na harsat na siam thei tu turani ati National Security Council thupuang tu John Kirby chuan he resolution hi athok theilo a uak don lo ti in a soi US chuan Israel hne na hetiang tran puina hi kumtin dollar tluk le ding on thum point pariata petrina fighter jet atanga Hamas tunnel ti chethei bom chak ber thlengin a pe Biden hian Congress ne na dollar tluk le ding on som pali pek bel phal sak turin angen lai ni meka tuna resolution the lut tu Sanders hian Israel tran puina pek bel hi asoi sel na sa hle Sanders resolution hi Foreign Assistance Act noya the luania hei hian US security tran puina dong ram 2 point human rights report le information dangte peturin Congress chuan state threat tier theina ani resolution hi pass ni ta se State Department in nisom thum chungin Congress ne la report a pedona report an don nuwa Congress chuan Israel ne na ven himna lama tran puina apek thin le apek le dan tura rot na dang resolution dang ngai tu ani dona report a zirin tran puina po ti top thei ani don bok chu wangin Biden a pole senator congressman Chen khat chuan he resolution hi pomsia an ngai lo Israel hian Iran thlop pol Israel ti chetura thutiam nei Hamas ti boral tumin indo na hi an lakal pui zela tuna hian Gaza marlam an thunun ta a Gaza chimlam ramlai ta a thunun an tum le mek engtika nge indo na hi atop don hriat ani lova Russia le Ukraine ang main he indo na hi rei takani mai thei hei wang hian Israel hian tran puina engemaw zata momo bela ral thuam tam tak an mang ral towa kan soifo to ang khan Iron Dome mu interceptor pakhat man ringot po hi to tham takania India poisa chuan cheng noi somli pakoman vela ni hem mai chutiang vel chu nia Hamas lamla an mi puikara biru in lei nuai tombu ka an biru kuala Israel tan bay an har mani engtiare nge he in bay na hi alani don engtiare nge hun lakal don hriat ani tamai lo hei wang hian Israel hian US tran pui na hi an mamo hle Gaza Hamas and Call Health Ministry chuan indo na awang hian mi sing ni sang li chuang an thi to ni in an soya IDF chuan Gaza hian operative member sangkut chuang an that to tian soi ve bok indo na awang hian Gaza mi maktadoi ni point pathum zinga atam jok chu an chena in atangin an tlan chetowa Chen khat chu voi tam tak in son non to an ni Gaza marlama tanga chimlama in son chimlama po indo na a omzela wangin mundanga in son kwa leta hi chung ko tam takan omani Biden administration chuan Israel chu indo na thapui tho lo tur le poi soi lo thi na pumpel zonga mala turin angen non thlathum chung kalpui to he indo na hian Gazaram puma in bainan na sa taka thlenga sipai te chuan Hamas sipai chak na le rorel na lama an theina zong chut chiat sak lak sak tumin man la mekani Israel chuan firfiak pol hi ti chiata tiama Hamasin an mi man te an la hren chung chuan bei chun zom zelan tiam bok November tlatop lama kar khat chung zet indo na in ka hai nei ani nuwa
Hamas mi man atanga civil mi zale panga chua an ni nuwa khan Gaza hian mi man za som thum pahnih vel an la om ni arin ani a andam kim to lo chumi ma chuan hostage pali chu chua an lo ni to pakhat chu sipai ten an chan chuak bok Gaza atangin mi pariat ruang lak chua ani to a mi pathum te chu sipai ten ti sual pala an mi le sa an ka hlumani IDF chuan Gaza a sipai bei pui thlak na thuruk then khat an thil mu chua tharte an tar langa Hamas te mi hrian zinga somni pasari an thi to ti IDF chuan an nem ngeta an zinga hian thotan nia a thi thuan puan to mi pahni an tel October ni sari atang khan mi pakhat chu bo anga tarlan ania a chanchin hriat tur ala omlo ole Iran in Iraq a US base Erbil base aka chungchang kha han puan chhun zom le ila Iraq an bei nuwa Iran chuan drone missile mangin Pakistan a firfiak omna mun an kap le ani hei wang hian Pakistan an thin rim le ani in an soi State run IRNA news agency le state television chuan poi khoina thlenga hian missile le drone man ani thu an soya hei hi Pakistan chuan an lung oi lo thu an soi Pakistan a Baluchi Pol Jais al-Adal te base pani chu nimin thole ni khan missile mangin an bei ni in Iran state media te chuan an soya hei hi Iran Elite Revolutionary Guards ten Iraq le Syria a missile mga target an bei atang ani khat nuwa ani he pol hian ma in Pakistan ne na in rina muna Iran Security Force te chu an lo bei towa Iran Security Force som pakhat zet an that hemi chanlet na atan hian Iran chuan a beilet ve ta ni in an soi heng base te hi Iran hian missile le drone ten an kapa amun ma an ti chia ti in Iran state media te chuan an puang state run RINA news agency le state television chuan poi khoina thlenga hian missile le drone engemozat man ani anti Iran ina bei hi Jais al-Adal ni in firfiak chim omzet mayan ni a Iran le Palestinian ramria chetla ni in Sunni firfiak pol Sunni Muslim firfiak pol an ni Pakistan ramrikal tlagin na an thok ber ni in an soi Iran in Iraq a bei puya thlaka khan kan kaya nei chhozela civil mi engemozat an thi ani poi soilo engemozat thi na thleng bei pui thlak na hi Iraq chuan an ram him na thu nei na sovereignty bo chiat na langsar takani thu an soya Iran atangin an ambassador chu an kokir ngal bokani Iran ramri Pakistan a Balochistan province a information minister Zana Chakzai chuan poi khoina thleng hi anem nge dulova anial dulo bok Pakistan chuan Iran missile beina awang hian naupang pani an thi ti soin he thil thleng hian ngong poi taka nei dona pum theilo hulhual ani ti in a soi Pakistan hi Iraq le Syria a thil thlen nu ni reilo te chunga Iran be pui thlak na ram pathum na ni tunma in Iran in missile manga Pakistan a bei hi alo om ngai lo tlukania thole nia Pakistan Shimlam province zau tak Balochistan ram pani te in rina mun chu missile manga bayani thurum tak chak chuakin Pakistan Foreign Ministry chuan Iran in an airspace bo chia a an ram chunga chet an la chu an dem tak zet ni in a puang he thil thleng hi pom theilo hulhual ani thu soin Pakistan le Iran in kara in biak na engemoza ta om lain he dan bo chiat na hi a thleng thawani ati Pakistan chuan Iran Foreign Ministry a concern senior official hena he be pui thlak na chungchanga an lung oilo na thu an ziaka he thil hi Pakistan thu nei na bo chiat na langsar takania ara chua tur mo phur na chu Iran kuta om nge yang ati heti lai hian Iran chuan buena zau zo ka in nam noi adu lo thu a puanga ma se Iran tho pui helpol exist of resistance tia soi helpol rang te chuan Palestinian te ne na in pum khat na lan tir nan Israel le atran rol pui ram te laka be pui thlak na an lakal pui zel Lebanon a Hezbollah movement te hian ramrikal tlang in Israel sipai te ne in be na an lakal pui ve mek boka
Shia militia te hian Iraq le Syria US sipai chu drone le missile mangin an kap tin Yemen a hothi helte hian Red Sea longkal te tibuain ruai ko na drone le missile manga bein te an kalpui renga hei chu kan puang nual tamai Pakistan le Iran inkar hi achhezelang em hriata ni lova ani na taka chuan he helpol Jais al-Adal te hi Pakistan po hian nokkan tia a beilai me kan ve tho Pakistan le Iran hian ramri in trom kilometer zakwa vel zeta thuyan na ya asir le lama hel ho bukhwar na hmuna ombok nen ramri ven him na hi sarkar pani tan chuan hunrei taka tanga buaina lian tak lo ni to ani heti lai hian Iran Interior Minister Ahmed Vahidi chuan mo phurtu firfiak te hi Pakistan atangin an ron lut thina ni ati US Director of National Intelligence Office na atarlan danin Jais al-Adal te hi Sistan atanga Balochistan sani firfiak pol active le influential ber sol lawa chemek le lamtang nga kai hruai nga beran ni thua soi ole heti lai hian ni zan lama Israel sipai te Gaza lama an chena viau ni ngei turani Hamas chuan Gaza a Israel bei puithlak na awangin mi somriat pakhatan thi tian puang Gaza Hamas and Call Health Ministry chuan zan khat chung bei puithlak na mi somriat pakhat an thi ni in a soya heng zinga hian chimlam kho puilian ber kha ni uni sa po Israel sipai bei puithlak na hi athleng ni in an puang bok Hamas thil soi hi amuna finfiana ero omlo IDF lama tangin in soifiana engma omlo bok IDF chuan Netivota missile baras ka na naman Gaza rocket launcher te chu an muchuak an bom chengal Israel Defense Forces chuan Gaza sipai ommek jet lamek te chuan nimin khan chimlam khopui Netivota rocket somnga chuang ka chuana atana man thin rocket launcher te chu an muchuak an ti chhia tian soi sipai ten launcher pathum an huwa pakhat zel hian rocket soma kap chuak thei Tren khat chu launching dang nei theina turin prima dan ni sipai te hian launcher le adana mun hi an bom chhia ni in an soi IDF chuan Gaza chimlama Hamas spy catcher le firfiak dang panga an tha thu an puang Gaza Stripa Israel bei puithlak na hian Hamas operative parukan thi heng zinga hian Southern District Hamas officer spy niarin hel thu zo fian na thoktu po atel ni in Israel Defense Forces chuan an puang IDF chuan spy catcher spy mantu nia soi hi Bilal Nofal ani thuan soya sinbetin a hriat tirangin sipai ten air strike an nei na athi ni in an soibok Nofal hian Gaza chimlama Hamas laka spy niarin helte laka thu zo fian na athok thin ti in sipai te chuan an puanga Hamas in interrogation le investigative techniques anti an miman dop dan le nuchui dan chu tianga an man thin chu tianga ruam man siam tu chu ani thuan soibok hepa Israelina an tha awang hian firfiak polin an theina ti mason le ti punna na an malak na nasa takin ngong anei don ni in IDF te chuan an soi heba ka hian sipai te chuan khani ni sa mi pathum omna mortar team an that ni in an soya Central Gaza a indo thlona chet na air strike midang pani an thile bok Gaza tunnel mel zathum somnga zeta thuyani an ring hei hi amma a an lo chhut dan a in na seizok fe tian hrachuak tuna chuan Israel Defense Official senior chuan Hamas a Gaza tunnel network chu mel zathum somnga le mel zali somnga inkar ani tian chuta amma a seizong nia an rin a in lo seizok hle ni in thole nia report an ti chua chuan an tar lang The New York Times in a report danin Hamasa a Israel Defense Forces in Gaza Strip noya Hamas tunnel thuizong belkhom mel zani somnga vel nia an soi a in a thuizok ta hle a Gaza enclave fi a pumpuya square mile zale somli vel chawani ti ngai tua chuan he an lei hnuai tunnel hi a sei hle a thilmak takani Gaza chimlam kha niunis noya tunnel mel za vel zeta thui ala om ni in an chhut bok hei hi la khoi lawan ni
IDF sipai te hian Hamas ruai tu ya hi senior le fir fiak ho tu dang te chu le hnuai tombu khoi la ya emo a in thup ni in an ringa mu chua tumin tuna hian bei puyan na thlak mek zel Israel Defense Official pani an ming tarlan lo te chuan tanela chukna tanel leiver kwa sa frang frang sanga zasari velo om tian soibok Official chuan IDF hian tanel pakhat chau mu chuanan po hun rei takan mamo thina mase tuna chuan ground campaign na Gaza intelligence tam tak an khon khoma wangle Hamas computer chip chiar zoka inziana an mu awangin chutiang malak na churang zoka kalpui thei ani to don ni in an soithung Official chuan IDF hian triangle system chungchang po an ngai tu chuak to tian soya sipai te chuan school hospital emo mosque emo chutiang mun pathum chutiang hnuaiah chuan triangle anga tanel siam ani tlang pui ni in an soi karmasa khan IDF chuan Hamas hian tanel network zau tak siam nan concrete ton sang ruk chuang le steel ton sang khat zariat chuang an mang to tian soya hei hi intelligence thar berani thu an soi Hamas hian he project a hian dollar maktadwai som chuang zet an invest ani arin om thu IDF te hian an soi ole indona chungchang chu thui tak soi tur om theyo me mase kan du tok na yanga Israel Hamas indona kalpui zel ni in tanel an mu chua bel zela heti lai hian Iran chuan Pakistan ram chung an ka boy maya helpol te chet na hi an ram chung beina pum thei lo ani ti in Pakistan lam chuan Iran malak na han do dal mase Pakistan le Iran inkara indona emo chutiang lam chu a chua arin om lem lo heng helpo hi Pakistan hian alo bei ve fo to te an ni chuti line Iran chet na hian ngong anei chho zela seito angin Israel in a chanlet lo chuan Iran hian indona alu a hre hle a buaina lian zok chuak thei ani lain Iran hi an chet non an ring lo thung chu ai chuan a tran pui thin helpol exist of resistance te hi Iran hian a man tangkai chhun zom zelan ringa heng ho hian an malak na ban san mayan tum lo ni in an soibok ole khati chin khani le phot sela thil thleng thar om zela chu wangin thu thar ber hriat theinan he channel hi lo ngai chang zel don nia